Nga Kerteng Jitendra Dekhar, nga di Managing Director jong ka Blind Trust Organization. Dan ini di Kanada Demnat, di trustee. Jadi kita sakiwai-kiwai kibadang ya syong hake bos kibawan bani sementara sekeneka signature campaign berbentar kesngi kaba ngiya trelang badu Ferdinand kulong bewe no students ba pulih haka nehu ba pulih yakni ke PhD Ferdinand udah bamla ban yok sengau dan ulak kerpat yang ni ban trelang namar udah fellows jong gani ka NCP EDP ketika organisation ke Delhi te ka jingwan jongi habadi bat kani ka chakni ka program ka bamanta ka sni ka dei ikwa ban kershan ikwa ban support ya kani ka jingle ka jing sedang jong une Ferdinand habadi bat kani ka accessible of transportation kelong ba kajing sedang kajong ngi trelang namar ngi sngodei ba kelong adu kata-kata ka bodon kam namta jongi khamtam hathanya ka jala ka jongi kelong ke ba kerpang adu kata-kata bangi wa ya kendi ka accessible of transportation namar ba ni ko kumbalong menta ngimlong independent banyai hani ka jala ngimlong kiba ngimnut ban lek marwe banda ongno ngimnut ban lek marwe namar balai baka kijaka kilong kibabon kitliu kibabon ki nalar kiba lemtap kibabon ki kini ki footpath ru kimlong accessible marki kilong very rough kilong koru koram de takadau kam wanra yangi ya kejing lek lo ladang idon kam ban lek kumsha hospital lani ladang idon kam ban lek kumsha ki college nang ta chaki trek ban lek tre lek ta nang ta ban lek chakino kino ki jingdon kam ki jongi chaki school bat kum ta ter leni ban lek tre kam office so kane ka kam kalong ka ba don kam hadu kata-kata ba namta ka jongi ki visually impaired leni namta bat kiwai ki type of disabilities te ni ba pin snobha ban tenrong lem ya ka jinglong jingman ke jongi ya ka jinglong accessible ke jongi bat ya ka khayi ka pateng ke jongi namar ba ka kini ka research ke bala deble da une Ferdinand kedi ke bala biang bah do kata-kata te ka jingkwa ke jongi kalong ba kumba ka jela let's say kala dap ya kata ka san phau snem ke jongka te kumno ngin sha I lendet ngin sha I lendet no ong no mo shadin tengi tentu ya ke sarkar ba pin snubha ban paitlem leni ban phai khmat lem changi kumki briu ki badon ha ka jing dunat khotmet bangi don rengkat ka along ki ong kumno long bangi ong long equal opportunity to each and everyone kata ngantarai kedi ka responsibility hi jong ka sarkar bat ka kon tu ki scheme ki bangi ki bo na adu ki por ki ba mensua idon ki katukan ni ki scheme andre kita ki scheme ki ba ki bo na adu mensua kalong ladangi compare ha kan ni kajuk mereka kajuk kadang telon nang kapor sa kapor kata kam ngisngo bakam yarap syu tilak dei ban perkhat no da kano kalat bangin yele kata rekom te habai dei betul menta kasngi kedai baik ni keren ya ka accessible of transportation namar ka ni ka transportation kalong is not accessible at all in Chilong ngala bandong ya kata namar ba kamlong ka ba safe kamlong ka ba yada ingi ban lek sekino jaka te kat ya ka ba menta kalem na don assistant ngimnut ban lek don ki kat tu kat ni ki bala ban lek don pat ki bamla ban lek ki bamnut tang ban lek hamtam ni gitu ki bala don ni kita ki malnutrition ki jinjar ba ban lek ki surok lani ki footpath mar gini ki footpath ki prepare kum ne ki gim judon hakno no ka jaka ka bangilong eligible ban yai ban long independent mar ngingi ko ban long independent te
kata kani kalong ba ka katkum ka research ka bala ini kani ka jingtho ka bala Samit o Ferdinand rengkat ke jinggi trelang jongi ki seng jong ki badon ye ke jing dunar khotmet amdai tang naka seng jong blindly trust ki don ki wai ro tengi ya cooperate lang habe de bat kane namar ngis ngodon kam hatu kata habe de bat kane kam Dahon Krem lawan apa ka association all Mikhalia Association of Person with Disability Shillong te ngatrai apa Bethany Society ngadai ru sign language interpreter nama takida te kane ka program kolong bana laslam HM ila don ka jikmu te ba kane ka bos kumbai menta pit kamno accessible re sa plus ki surok ru comme example ma hang apa lam krak tam lam krak le lada ngiya potpat ikum yo ikut kejur ikum kerjat ikut kita te kibru kitam te ni teng lamar bang teng isi le jimo se yo se te dangi kwa ban ngapan kam ketika motorized ketika scooty ayus de kate men siapa bangin dekat bentan ketengi jar haban ki bas lamar dangi ki habas ru kibru kum aja kasam ni kita lah reservation de kita makna bagi le tangi kam habjama itu dengan sukmat ketu dengan mai untuk mo te dengan tu pan ilayo nak kata lah kan independen te mentapat dari ipat dengan ya serum seneng dengan leyo ibun kijaka kimol ikitukan kamna accessible ni habke step dengan sutenat dengan nongkoni sekarang penikah program ka ni kermen ba सरकार का स्नैप मो यानी होय तो सरकार का लाले ही खंडिया कलादन का पार्टी स्पेस हदीसी ऑफिस बाद हातो हको सेक्रेटरिएट को हजान एसपी पुलिस पे पे हंगे itu itara dikali bayar hai teng ikut wan kena ada pasu lagi lekat parlak balong wilson nak ta ban kino tu ustad teng ki bere ki hala no ta ki nai no yani ban lagi untuk ba nyula rabat ki de taxi ru teng kam chukir telong kita aja mungkin ada beba ka futpat ka pelong level komentar kali ka bos kalau muteri ka jingkio nakalong level teda lakit makil bat ka wheelchair tu ke kali ru long at least penhe no ka jingkak kemudian te ka ne ka caka akali ru at least de ban bo no balong accessible tawan ki balong wheelchair lani dawan ki ba bang iru batan kita kisain ba ni de jaka parking te ki bude ba kwa ban song ki la ban song kumangi badon juduna ka kita ngla ban yang tan te mi teng kum thaj ni dong kaman song ke nadam dan jaka song te jar long nabo kum kita ki balong at least do something balong ya baroken accessible ya barok ndai ta yang ni bat itu bude ba arnet lo ngapai kan thaj ban yang long dan ki don ka pat ya ki rusuk yang long ya barok Nekaseng MLV Meghalaya Liberation Association of Visually Impaired Tinggiwan sini nak banta signature campaign dia berkunjur berkreat dan kerja awareness program ban beskutu biar ka imlang kesalang ni kantam ya keserkar ban mengingi dawa ya kahok ni ba keserkar ba sibun kijing bangi ya kedua kerja footpath ni kalau hakono kalian baru ba bun menekli semua babun kebiakaran de itu sebeli semua gi seno bat kumjuru kamtam ya kene ka pai kali ma baro kilo amne ba nadu ka second lockdown ki ka pai kali kam hiap syu hadu mentaru te naklen jangaru ko menkepat kesuka pakan pe punya keluarga ni ba maki habala ku keluarga ni ki ban ban skutulam ken namar bun ki brik batan dunah kan bun ki brik bamdan ikakam ka jam namar don ka tuk ni ban kam ka jam hari majority ngalap bun ki bagian kam jam ma ba kamtam hani hari selong jungin mo kalang ka jelah ka ba kedukam hadu kata-kata wat ki ba biang babet teng mo ki jenjar phai ka kam ka jam ki samla la buli ru kidang kimia kam ka jam te ka bai de ba kam ka jam ru ka berkerbat serkar bahkan penia nam jungi nama mengingin ingin kam man sawi sabar man ba ka phai ngi muslim tah bang adam puli teng mo kim ngimio nya ka kam ka jam bat kunjuru ko ban kerpat tentang mangang di kena puli de ba keserkar kan
bahkan kami punya ke halor kene ka education mah bahkan biang kerja book CA nomor manga mentang ngalai ke graduation BA first semester English honors kejenjar bahaya ngabangan yo yaki book semua kejenjar bahaya bangal kali kerpat kami commissioner tentang kim sengap ngala so application eru kim ai kan ka response mah de kumpa kerpat sukar bahkan yang ikut Ferdinand ding do silong nani besar ni sekolah juga ya mentah pada ni gue gajing warga nani research hab untuk ni National Center for Promotion of Persons with Disability ni Delhi pada hari kan hari kan research saja gue nak pedang ki asan lut kini nak kelem ko gue dari India mentah sini pada ni ka sign camping kum kedai kuai kalat kelanti ban nyalap nani ban pen syaki pai ba bangi kibreu kemudian cunan di dan kam ban tolong ka silong kuai ka jaka kabolong akses transportation kani akses transportation kam dei tangi ki bos nai ki taksi re kedai ro ya kilanti ya kibreu kuai ikla nya masuk ngat kam joro ki jaka abos kedai ban long tikna man long akses nan tai person mesmiti de dalam dia kene kowe pat sencam ke bahar pat kolong ba gidan kam gajing wat banyak ba pura haban le syaki invest सरकार ban keli ki ki banta ki सरकार ka dan bale mat loy kene as transport ko silong te nang ka shu ne ma ka ji tre lang je kene ki organization of personal disability unjo ro kene ki NGO ba tre ta ka ji ta jong ki bro ban jang khadmat ngira ban yang susu smart man pentingna ba ka सरकार mithlaya ro kum kowe kane jing dap sempus nama kade ban kentuk lang ko kowe tu project man sim ba asbatan sport dan pelong asas transportation po silong